दाबोळी काँग्रेस गट समितीन इंडियन नेव्हल बेस दाबोळीच्यान दुसरे कडेन व्हरची म्हूण मागता. दाबोळीच्या आमदारान फुडें सरचो आनी बीजेपी सरकाराक नेव्हल बेस हालोवंक खंय राजी करचो म्हूण दाबोळी काँग्रेस मागता. मोपा सुरू जातकच दाबोळी बंद जातलो म्हूण दाबोळी आनी दक्षिणेंत हवा चल्ल्या. आसतलें कितें हे मोपाचे सगळे इश्यू चालू आहा. हांव कितें म्हणटा, हिंगाचोच आमचो बरो एअरपोर्ट आहा. हेच पार्किंग आतां तुमी चोयल जाल्यार हाटल्यान ते मल्टी स्टोरेज पार्किंग केला, पूण कांयच तेजो युटिलायजेशन जायना. ते बंद आहा. एअरपोर्ट येद व्हडलो केला, ती वे आहा ती आमची क्लियर ना. अशें तर हिंगा तर क्लियर जायना फुडारांनी, थिंगा आमी कितें आनी पळयतले. Our MLA was elected for the last 25 years to protect the interests of the local people, but he has failed to do. The Daboli airport is the gateway to Goa. He should have worked hard to see that it remains as the only civilian airport in Goa, but he failed. Mopa is coming up as per the foundation stone which was laid last week. मी हांगा सेफ प्रोटेस्ट कॉलअप केलेलो आसा. हांगा ह्या एअरपोर्टाचेर 1000-2000 लोक डिपेंडंट आसा. अशें म्हणपाक म्हाका वायट दिसता, कित्याक अगर हो एअरपोर्ट हांगासून अगर शिफ्ट जालो हो सिविलियनांक खंय वयतले. हांगासर पयलींच म्हणटा ते जॉब्स ना. आमच्या CMन अनावन्स केला की ते मोपा अगर एअरपोर्ट येयलो जाल्यार 35,000 जॉब्स क्रिएट करतलो, पूण हांगासर जे जॉब्स हांगा लोक आहा ते कितें करतले. मोपा आयलो तर दाबोळी बंद जावचो ना म्हूण मावीन उलयलो. So these statements what other people are making, that no, Navy should be asked to shift to Mopa and give this for civilian use, these are just statements for sake of statements. I call it statements of perhaps ignorant people who don't know how important naval enclave is at Dabolim. खंयचेच परिस्थितींत दाबोळे बंद जावंक दिवचे नात म्हूण गिरीश चोडणकर उलयता. आमी दाबोळी आमी बंद करपाक दिवचो. दाबोळी बंद तुमी जर मोपा दाबोळी बंद जावपा ना हो स्टेप. आमी खंयच्या परिस्थितीन काँग्रेस पार्टी दाबोळी एअरपोर्ट बंद करपाक दिवपाक आमचो फर्म स्टँड आसा. सो आमी कोण तरी मोपा आनी कोण अपलोड करता तेजका आमी ओपोज करपाचो स्टँड घेयना, पूण आमी दाबोळी बंद करपाक दिवपा ना हो आमच्या पार्टीचो स्टँड. उडंडा खातीर दिशांत परब आनी सावेडायस. मुंबय सिटी FCR जिखपाचो बरो चान्स आशिल्लो, मात कितलेशेच गोल मारपाची संदी चुकयल्ल्यान FC गोवाक ड्रॉचेर समाधान मानचें पडलें. मॅचे उपरांत कोच झिको मिडिया कडेन उलयलो. आतां उरिल्ल्यो 3 गेमी जिखल्यार सुद्दां सेमी फायनलींत पावतलेच म्हूण गॅरंटी ना. Ver como treinador tentar mudar. Eu precisava ganhar o jogo. A gente tem alternativas, nós treinamos essa formação, a entrada do Trindade e do Joffre. O Joffre é um jogador que não tinha condições de jogar os 90 minutos, então eu procurei utilizar ele os últimos 30 minutos e a gente teve as oportunidades, né? Abrimos o espaço, mas o gol não saiu, uma pena. We have, as a coach, I have to change my team, and we had a lot of other alternatives to do it. As you know, Joffrey was not able to play 90 minutes, so I decided to put him to play the last 30 minutes. As you saw, we had many opportunities, but unfortunately the goal didn't come, and we had our chance to win. Eu acho que o problema é que nós erramos passes simples, passes de 2 metros, 1 metro, na ânsia de querer resolver a situação, e oferecemos contra-ataques, boas jogadas claras para eles, que só perigaram quando a gente abriu o jogo. And because of our mistakes, a lot of wrong passes. Sometimes we did wrong passes, 2 meters, 1 meter passes wrongly. So we gave opportunities for them to counter-attack us. So the opportunity, they had also clearly opportunities, but also that when we came to the game, we came to attack. These opportunities appeared for them. Um time que tem jogadores da qualidade de um Forlan, de um Chetri, de um Nord, então não é fácil marcar. Eu acho que o time se comportou muito bem, né? E adotamos uma proposta de jogo de tentar ganhar o jogo. Bola do Robin, bola do Júlio César. Então eu acho que
Não me arrependo em nenhum momento de ter mudado a tática do jogo, oferecendo perigo, mas era o que eu tinha que fazer. Actually, I don't regret to put my team in this formation. Of course, we took a lot of risk because when we play against a team like Mumbai with Chetri, with Forlan, with Nordi, well, we are taking risk. But we had so many clear chances, like with Robin and Julio Cesar. We could win the game, and we did our best. खबरांची हांगाच सोंपता ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.